Bilana ħari li jitkattar il-paċi permezz tat-turiżmu l-4 wara nofsinhar twaqfet uffiċjalment il-Fondazzjoni għat-Turiżmu fil-Mediterran. Fondazzjoni li l-ħsieb tagħha nibet wara s-suċċess ta' forum dwar it-turiżmu fl-istess reġjun li beda propju 3 snin ilu mill-Assoċjazzjoni tal-Lukandira u r-Ristoranti bl-appoġġ tal-Gvern ċentrali. Appoġġ li kompla jikber tant li fl-aħħar budget il-Gvern ivvota 300,000 euro propju għat-twaqqif tal-Fondazzjoni. Il-President tal-Fondazzjoni Tony Zara fisser kif il-qafas huwa msejjes fuq 3 punti ewlenin, propju dialogu bejn il-partijiet interessati, l-edukazzjoni permezz ta' twaqqif taċ-ċentru ta' eċċellenza t-turiżmu u l-ospitalità fil-Mediterran u l-attivitajiet fosthom is-summit li ta' kull sena jiġbed il-fuq minn 800 uffiċjali minn madwar id-dinja. Aħna flimkien inridu nibdew nippromotjaw ir-reġjun tal-Mediterran. Mbagħad hemm ħafna affarijiet iktar x'nistgħu nagħmlu. Malta għandha suċċess kbir fit-turiżmu bħalissa, allura kulħadd jixtieq ikun jaf iktar ta' kif qed nagħmlu biex ikollna da' suċċess. B'imprenditori prominenti u persuni influenti fis-settur politiku, il-bord tal-Fondazzjoni laqa' fih nies li ġejjin minn sferi diversi tas-settur turistiku fil-Mediterran. One News tkellem ma' Hisham Tsatsu li sa ftit xhur ilu kien Ministru tat-Turiżmu fl-Eġittu u li l-4 attenda l-ewwel laqgħa tal-Fondazzjoni f'Malta. I believe that foundation could play a big role in increasing the number of visitors from outside the Mediterranean basin and between Mediterranean countries. I think will benefit a lot of that, and that is definitely have a good impact on the social structure and fabric of the societies, particularly the southern countries of the Mediterranean, which will foster better economic situation in these countries and accordingly peace. Min perspettiva differenti fuq l-istess reġjun, tkellem Kon Barbaros, chairman ta' kumpanija kbira ta' riżorsi umani fit-Turkija u membru tal-istess bord tal-Fondazzjoni. As you know, 350 million tourists are coming to Mediterranean coast, but it is becoming to decrease. So we have to increase this amount. So we have to prevent a lot of things. So this foundation will be success for these events. Flimkien mal-bqija tal-membri, il-ħidma l-bord tal-Fondazzjoni għat-Turiżmu fil-Mediterran titlaq minn hawn f'reġjun li fl-aħħar xhur sofra mhux ftit mill-instabilità politika li ħakmitu.